om ten kanin don na nin chun chu bullet man ning dan le number in list man ning dan le level tu ning kan chong na lai number pek lo mi list tu kan du tika bullets ti mi chu kan mane ka zon han direct in me chot le til kho chong ka se lai tlang ti wa dong wa tong wa thi til du se chon 1e 6c tia ti e alpha x noi ti mit number to lawen list so long list hading mi kha khan to ase ma bullet point te he na du achun na thlen kho bullet pakhat nak chung te na khasal na chela e vai khat na me pek chon aza pi te na thim ni changlai ma kha selection to nak khase bullet khan na kal lai khe phai te mi te khen da do se chon atanga find new bullets ti men hen na du ning na thlen kho ka chon ka zo se chon ka hen de nan te chon pakhat man tar loading telephone key dot chon za ami he ye pole nang na ta chun lo comment me se kho zai da me pole kalak na bullets te nak zon te khe ka bun me se chon define new bullets te mi kha maka zon he ban me lai na me se chon ka zon zai darak chok chon symbol picture font zai da thlen na du ti mi kha se symbol he thlen ka du an se symbol te ka tla e okay ka zon nen symbol te ome ka zon du mi kha i thim kho se chiria zon kha thlen ka du che chiria ka tla e okay mà chân cả dân ka okay thì cái tí chân cả khen kia chiria thằng đi chăng cả chiria cho cái đủ thành lâu azapi den với thằng cái đủ chân chiria pakhat nak chung te khan khasal na chela với khat click lại chuk lại dậu mi phai lu te khan am he lại cả dân new bullet thì mi kha na tu lại mà chân cả hen symbol picture font thì mi kha symbol thì mi kha kan thlen kan du chung symbol kha với khat kan me lại mà cả dân chu kan dam symbol thì mi kha se mà cả dân ni mi lo ngai salom symbol thì mi zong ne tampi it him ding tampi web ding thì mi a hen phun ke du ning po ni thim kho kha se thim ding khatam pi e ka dân na du mi te khana thim kho ka dân khi te kha lak ka du o kha khi ka thlen lai ka te khi kha kam he okay te ka te ma chân okay te ka te chân khi a thlang chang khi ka mai he bullet thlan nak to se ma chân hi bullet he kan zo se chân atanga khan ka le define bullet te na khan ka khen font zong thlan kho se zai font da se lai te mi kha font zong kha thlan kho se okay ato pia kan du mina chu he ka zo ni font number zong he direct te nama te long he click na tu lai ama te long he ka zon khen font he ngan deuh sen ti se chen ngan thloma chang ma chen font jong kha ayong na thlen kho na du a chen a sen ma na du la a pia ma na salo la a ring ma tia a font jong kha ma te long na thlen kho chang ke a sen du a sen ka a sen he ma su bu si chmo ke sen a thlang chang ke ka du than lo te te se chen phiet na du sin ka zon khan voi khat a chung a khen voi khat nei mi la ke a piet ko chang ti la ka khen nakal la no nan te ti mi khan ti se chen ke ti lo phiet nakha ma te khan se selo la ka zon direct nakal la ya pong a khan ka nakal la back space na mi a chen pakhat te en a piet ko ti wa ti mi he chiria kan pek dong wa ti mi bol ti wa phun pol khasana ko ka kan thi me to phung kha kan pek la he te ko se to phung ti wa ti mi phun tanga khan dong wa noi ti mi te pol chom cha he na khen level pakhat aniam te wa kaltar ding ka ko te khen ka zo ni the arrow te kha ma te kha kan to la he ti hen level kha soi kho se kha ti chen vai bullet point khan phan thak jong kha tar kho se kha tu cho bullet point cha picture man ning dan kan chong hala kha bullet point te nak zon kan nakal la tang lai fai aso mi te he na me lai ma ka khan define new bullet ti mi he na me lai picture te mi khimo ma ka picture te mi kha na me lai ma chen ma ka kan search bing te mi kha ti kho se selo la nang ma vai computer chungin phal jong kha na du mi picture kha nam han kho ka azel book te ka te mi he ka man ka du ha ma ka click ka to la insert te ka te lai okay ma kan ki ka khen azel book te mi kha bullet point khan ning charak ra chang ma chen okay te ka ti se chen hi ka zon khen
maka picture ka bullet point nga a chu chang ni ka zon tal pol jong he ve picture kan thlen lai kan ti se chon bullet point ti mi kha kan lai ve ka atang lai so mi fai de khan kan lai ma chon define bullet ti mi kan lai picture ti mi ya kan lai tu cho being such ti mi kha chang e being a kol nak hading ti kan to la e pen he ti ko se creative common only te mi hi me hin an check pang lai vai free ten han khong han mi pol khan se ma chen ka zon e ka do ban tuk te mi he cho vai filter ti se ko du mi thim nak se ko all side kan te je ban tuk sai po khanga di small a me mi medium angan extra lat ngan tak mi te mi ka se ma chen ka zon hen photograph ma du clip art ma na du te mi pol khama pol vial te jong kha i thim kho nak pol kha an sidi medium hai te se creative small art tim long kha se ka zon hen le ne he ngan de wen hu kan du se chon kete fai pan hi te te kan do kho ka lai kap jong he ka tu zo la e ke kan do kho kan ngan ter kho kan du mi khai thim kho se jong mi te se ma te ko war insert te kan ti chang e ka rak chok chang ke ka zon ken okay ka zon kan rak chok chang e kho cha na chen mi picture se cha fal ngan cha cheu cho anga lo bi jokum anga lo sul se le ma khan adang pakhat na try than lai se ko ma khan I okay te na ti chang okay te ti chen ka zon e kan je ma lo kha kan khi pol kha a thang di chang ka me he a fa de ngan de se ti khan chon a chung te khan click na tu la e sai ka na thlen kho bullet point symbol man ding le picture a thlen ning dan chu ase bullet point la thlen na du se chon ka chon bullet point na ka chon kan kal lai atang lai phai so mi te kha vai khat na me lai ma chon ma ka chon na hen define new bullet ti mi khan na me lai ma chon ka chon symbol ti mi khan na me lai tu na khan webbing man ning dan kha kan zau chang atu cho webbing salon winding ti mi khan kan du mi kha kan thim kho cham ka chon winding one mana hen bullet font cho thim ding tam pi ka chon ken ke che rep sia chaok sia telephone sia winding two au mi pol cho ke cross haite star haite ka star a thang so lo star kan thlen okay na khan atui kan bullet point pol cho star a khan a thlang chang hi star he ve ayong jong kha gradient te kan te lai do non ten bun thlang to se mo gradient te kan te lai solid salo la gradient fill te kan te lai kha jon gradient fill a khan fielding a kha kan thim kho kha sen le ka dok nak lai hen apia a thim to se da lo ha sen le pia kan do lai kan phiat lai kan do lai kan phiat lai chen kho zai da itong se ti kan du mi kha ka khan to kho se bun zau to se la me ngai zai luk da ngan da un zau to se la ka khala jong kha do thlen kho se ma subu kan te lai cho ma chen ka jon khi jong kha do chen thlen kho than ka se ha ka kan lai define new bullets list ti mi khan kan lai symbol ti mi khan kan lai du mi pau kha thlen kho se tu ma point nga hin kan thlang wa se lo ka khan okay te kan te okay te kan te kha ka zo nen yong sung te kan te kan yong sung lo kha chana do la lo cha khan yong sung kan te la solid fill te salon gradient ti mi khan thim zan a yong kha phun ni phun dum kan thlen kho chang okay ka achung i ta he alo mi ten khan uniform te se te kan te chen ni okay te kho kha se kho chang kha tu cho number pek mi list zetin da kan salai te ti mi kha kan zau lai hi pol he bullet salo en number en ka thlen lai te ti du khan chon number ti mi zona khan kan lai number ki kan nei me ko lai voi khat na click se chon a number a thlang di chang ka zona khat gradient level pol khan rak thlen di chang mi kha cha khan he anak mi long te se hi cho solid fill na kal lai khala ra khan black na thim lai a number zona khan na thim ma sat lai he number chung te khen voi khat na khasal kan che lai voi khat na click se chon ke a thim di chang solid fill te na te lai black an che lai ma khan chon black a se di chang nga tang ta jong kha ma te khan tu kho se ko ka jong chunga khan voi khat na click lai ma chen ka jon chunge number te mi kha voi khat na click lai number a direct an athlang ko chang ka 1 2 3 te khan number thlen ning dan ka se ka number jong chu a phun thlen kho kha se chu mo number kha je ben tok phun da kan thlen lai kan te ka khan define number format
1 2 3 selawen ve kha number he Roman number kan thlen lai ti chen nom number thlen kho se ka khan Roman number ka zo kan son 1 2 3 ti a thlang chang kemo a chung jong khe tikhin kan te lai Roman number ka thlen lai te kan ti sen kan lai define number format te ti mi ka sa lai ka zon number style ti mi khan Roman number in 1 2 3 ma kan thlen se chon ti kan a thlang di chang 1 2 3 4 1 2 3 4 kha number thlen nak ding dan cho number to kha phia kal mi te khan kal lai define new number format te ti mi kha kan te lai ka khan number format kha kan thlen kho cho 1 2 3 a hi thlang ko se lo du la abc a thlen kho se kan 1 2 3 a hi thlang ko hi to ko se 1 2 3 ma khan okay te kan ti kho ma chon ka jon na du se chon font ti mi khin nakal lai a font jong kha na thlen kho hi ka jon te zo lo ka italic te ka thlen chon ke italic a thlang chmo bold te ka thlen chon bold a thlang chmo ma chon bold italic te kan ti se chon bold italic te kan ti chen vai bold italic a thlang hi cho sai zai mun tok sai da nam han lai te sing hai lai ni kha kan man e ti chen font khala cho automatic te kho jong si selo le ka jon hen na du mi na thim kho zai khala da kan pe kha asen mi he pe ko se asen mi ke asen mi kan pe ti se chen underline na du se chon underline jong ka to kho se e ka khan asen mi ti se lo regular hay ti ko se regular okay te kan te ma chon ka han okay te kan ti se chon ke number yong jong kha te khan thlen kho se atang ni level a khat mi jong khan 1 2 3 4 te uniform ten kan tel lai ti se chon kan number te mi khan kan lai atang lai zo mia zo mi te khan kan lai ka zon hen direct in click kho khas ka chang e kha te khan number formatting to nak ding chu se format na tu mi thar kha hi ka jon tin rak peng chang lai mi chu ka du ti lo ve an huwa ka mang ti lai lo te khan chon thau kho se kan kan lai right click kan to lai remove kan me se chon a ti la lo ti achunga chon ti wa se atang chon tlang sa chang mi hi number he thlen kan du se da kan to lai kan ti chon ma ka jon ti long he click number set number value ti ti mi khan kan lai set number value ma hen set number value ma chon start new list ti mi kha kan te lai continuous from previous list kan ti ka chon ma hi mi hi se cho he pali panga khana tho chon vai start new list ti mi zon kha akan me pek chang e kan set value 2 ti mi kha ka zon he number 1 in thokter kan du se number 1 a kan ti lai number 1 ma chon okay kan ti se chon ke 1 a thok chang khai kan asi kho ningen kan to pekla 1 2 ti atlok a thlang chang me ka se kha ka jon kha je ten da kan thlen la ti chon kan la set number value ti mi khan kan to lai ma chon hi ka jon hen 1 in thok kan dor chon 1 3 in thok kan du chon 3 kan ma khan thlen kho ka se ma chon okay ti kan me 1 1 1 1 1 te kan thlen lai kan ti se chon te khan sala ka zon hen a level kha cha khan 1 2 3 4 te atina ka se a level kha kan dan tar du se chon ka zon tap ti mi kha increase indent ti mi kmo ma ki boy khat kan to se chon kha number kha te khan a thlang chang number kan thlen lai kan ti chon heading salawen ka zon a number 1 2 3 1 2 3 khai te khan thlen kho ka se okay ka zon he number 2 a kan thlen lai chumo changan 2 hi ma multi level list te mi cho vai chok chapter tel nak te na khan thangai mi se heading in to ding dan ka cho an huwa kan zau te lai ma chan hi ka zon hen style kha du ning thlen kho kha se ka cho an huwa kan zau than te lai kan jon cancel het ko so style chan define multiple level ma ka jon hen number 1 a heading 1 a zeben to heading 2 zeben to te mi ka jon hen to nak se ko an huwa kan zau te lai okay nin chun cho ma cho vial cho se sala reviewing kan to du se chon
kazun vial te kha number in umla se kan ti sun kan lai nan te kan ti chun number kha lo ko lai ti la lo kan bullet point kan du te kan ti sun kazun zapi te in kan tu lai bullet kan tu lai chun bullet thlen kan tu khan chun kan lai du ning in define new bullet te ti mi khan kazun kan lai symbol du la kan thlen kho du la picture kan thlen kho du la font kha kan thlen kho ma chun kan cancel salo la okay te kan ti lai ya tu cho pia nak lo so cancel hai ti ko se ma chun kazun hi chon number in se te kan ting hai number in kan tu du se chun number ka khen number kan lai kan number kha kan du mi number kan thim lai du la abc du la abc du la 1 2 3 du la abc me te khan to kho kha se ma chun kha 1 2 3 te kan ting ha 1 2 3 ma chun me hi ayong kha thlen kan du font yong thlen kan du chun ka han kan la font yong kha kan du ning po un kan thlen la du la arsen du la apia du la ring te khan thlen kho kha se ma chun i multi level te kan ti kan chun multi level chu hi ka zona khan te khan kal na ka multi level in kan thlen lai te kan chun multi level du che chang ka han kan thim lai ka 1 1 chalo la de 1 1 1 ka 1 1 1 chen ka jon khan a level tlang rung tlang che ta khat chmo level kha kan thlen du se chon kha in hina pani kha level 2 chatlang an cha khan tlang te mi tanga chon rung tlang lai mit khobau tlang te mi khan um cha khan ka increase indent te mi kha kan thil pe chon te khen a thlang chang